Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan, kim uxtasa, darat alıp, jatarda darat alıp uxtasa, başında bir perişte Allah Teala dayındap koyatken, oyğon bıçakta dua kılat eken, ya Allah şunu günahsını geçir dep. Periştenin duası sizge qaraganda, sizge duanız Allah'ın akısında kabul bolboybu, Kuday bilet. Biroq periştenin duası sizin akыңızda, al sözsüz kabul bolot da. Şoň üçin darat menen jatkan uluu sowap bolganda. Darat menen jatıp egerde oşol tünü ajali gelip göz yumup ötüp ketse, Peygamberimiz aytkan, "Mata şahiden, al şehit bolup öldü" deydi. Şehittin darajasını Allah Taala ahirette beret degen söz. Ölümdün бар экенин билип туруп, көп күлгөн кишиге таң калам деген. Bir günü ölөбүз, bu dünya бүтөрүн билип туруп, ушул дүйнөгө кызыккан кишиге таң калам дейт. Акыретте сурак болорун билип туруп, байлыкка кызыккан кишиге таң калам дейт. Байлыкты кылган кишиге. Шайтандын душман экенин билип туруп ага моюн сунгандан таң калам. Тозоктун бар экенин билип туруп, мен күнөө кылганга таң калам. Байлык Кудай Таала берсин, бирок жүрөгүңөргө эмес, колуңарга менен чөнтөңөргө берсин материалдык байлык. Байлык менен кошо берешендикти берсин. Анын эсеби сурагы болот. Даяр келген байлыктан корккула. Күркүрөп келген байлыктан корккула. Эгерде зекет илимин билбесең, садак илимин билбесең, Алмайдын бермеyi бар, акыреттеги жооп илимин билбесең, 4 суроону бир ушул. Байлыгыңды кайдан таптың, кайда короттуң? Тапсаңарды Кудай адалдан берсин, адалга кетирсин. Бул өтө маанилүү. Бирок руханий байлыкка Кудай ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن لا يملك